Reka amakuru yacu tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza. Abaturage bahahamutse abandi bararira. Umupolisi yarashe umuturage arasa n'umudaso. Uyu mupolisi arahindukira nawe arirasa ahita haburira ubuzima, ahita yitaba Imana. Dore yuko inzego za polisi n'inzego za daso bahageraga bakareba ibyabereye hano mu kano karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, nabo babanza kugiramo ubwoba, bahita batangira kwibaza ngo uyu mupolisi iyi mbunda yarashishije uno muturage n'uno mudaso yayikuye. Ese umupolisi yarari kuri hepeti ku buryo yashobora kuba yatahana imbunda. Ibi ngibi byatumye abantu benshi batangira kugira ubwoba, abandi batangira kurira, dore yuko abapfuye bapfuye kwa rino joro ryo kuri uno munsi ku iki gicamunsi, dore ko ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abandi batangira kwifata ku munwa. Polisi n'izindi nzego za RIB zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe cyangwa icyatumye uyu mupolisi arasa bano bantu. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musebeyi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 witwa Boniface bamusanze mu nzu iwiwe yitabye Imana, dore yuko bamusanze amanitse mu kagozi. Abaturage bakaba bakeka yuko uyu mugabo yaba yiyahuye nyuma yuko yari afitanye amakimbirane n'umugore wiwe, dore yuko hashije ibyumweru bibiri atandukanye n'umugore wiwe, dore yuko bari bagabanye ibyo bari bafite byose, dore ko bari basezeranye ivangamutungo, aho uno mugore yamucaga inyuma. Kumbe uyu mugore arimo arishakira gatanya kugira ngo atandukane n'uno mugabo w'imyaka 55 y'amavuko, dore yuko umugore we yaramaze kugera imyaka 30, bari babyaranye umwaka umwe, bakaba baratandukanye n'umugore, bakabirirwana cyangwa bakabirirwa barwana, bashotorana, bashondana. Rero bahitamo kwaka gatanya, bituma rero batandukana byemewe n'amategeko. Kugeza izi saha uyu mugabo bamusanze mu nzu yiwe yimanitse mu kagozi yapfuye. Ese yaba yishwe bakamumanika mu mugozi cyangwa niwe wiyahuye? Reka amakuru yacu tuze tuyarebere hamwe. Ini ncamake y'amakuru. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyimira amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, aho umupolisi yarashe umuturage akarasa n'umudaso, aho ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abandi batangira kwifata ku munwa. Ese ni iki cyateye uno mupolisi kurasa uyu muturage ndetse akarasa n'umudaso? Reka nze tubirebere hamwe byose. Hari ku gicuku cy'uno munsi, aho uyu mupolisi yarari kuri patrouille mu masaha ya nimugoroba, aza kwisanga yarashe umuturage arasa n'umudaso, ariko icyo bapfuye ntago kiramenyekana. Ni mu gihe ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyatumye uyu mupolisi arasa uno mudaso ndetse akarasa n'uno muturage, nawe bikarangira yirashe akahita hasiga ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi byabereye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, niho abaturage bari mu gahinda no mu marira bavuga yuko uruno rupfu rwabateye guhahamuka. Abandi batangira kwifata ku munwa, aho polisi n'ubugenzacyaha bwahumurije abaturage bavuga yuko ibi ngibi bagiye kubikurikirana kandi bitazongera kuba ukundi, kandi bazajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bitazongera kuba mu kagari kabo. Aho abaturage bavuga yuko mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musebeyi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko bamusanze mu mugozi yimanitse, dore yuko abaturage bavuze ko yari amaze iminsi igera ku 10 atandukanye n'umugore wiwe byemewe n'amategeko, dore yuko uyu mugabo yari afite imyaka 55 y'amavuko, umugore we yari afite imyaka 30, bari bamaze kubyarana umwana umwe. Ubwo abaturage bavuga yuko uyu mugore yari yaraje kwishakira imitungo kuno mugabo, none yayibona akahita yaka gatanya, aho uyu mugore yacaga umugabo wiwe inyuma akajya mu gahinda ndetse akanagira n'amarira menshi cyane. Rero bituma batandukana byemewe n'amategeko, baragabana. None batungwe no gusanga uyu mugabo yimanitse mu mugozi yapfuye, dore yuko abaturage bavuga yuko ashobora kuba yishwe bakamumanika mu mugozi bari kuyobya uburari cyangwa bari kuyobya iperereza. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye
hamenyekane ikishe uno mugabo cyangwa nimba ari we wiyahuye, ariko amakuru cyangwa ibisubizo byagaragaye yuko uyu mugabo ari we wimanitse mu kagozi, dore ko avuga yuko wapfuye atajya arirwa cyangwa wiyahuye ataririrwa. Uyu mugabo rero akaba yari yimanitse mu kagozi yiyahuye, kandi kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye ntupfe, hari irindi tegeko riguhana. Amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Natwe turaje twerekere mu gihugu cya Kongo hari kubera imirwano itameze neza, aho Scovia Mutesi aherereye. Natwe ejo niho tuzambuka, tuzajya kureba cyangwa tuzajya kureba uko byifashe, tubahereze amakuru. Reka rero nongere kubashimira nanabahereza ikaze, bo nongera kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye n'uzabarye. Nongeye kubifuriza Noheli nziza abafanizi banjye, ndabakunda cyane 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 mwe mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho nimwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho nitwe namwe dufatanyije. Nongeye kubabwira ngo amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda. Nitwaga Kidasamura rw'inkorogoto bakora rugakongoma. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, nongera kubifuriza umwaka mushya muhire. Ciao ciao.